čovječe. Osjetila se toplina. Mirinovec pirotehnika, napravit ćemo im reklamu, ono full. Bome, nije to bilo ne tako bezazleno. Čovječe, da ovaj komad umjesto jamu spali ovamo. Da. Vi kako brzo sad počinje gorta auto. Efektnije nego sam mislio da će biti. Ajme, Johnny, dok ne izgori sve. Pali. Pjena. Široki mlast, tako da. Gledaj, delamo žmigavac. Kad se prevrne isto. Ga stavite da tako rokne. Da. Vedran, pones ključeve da vadimo motor. Ajde obi ti. Pa, sigurno. Priglavili detonator na njemu. Ja. Da vidiš kako je to. Gledaj, svidno, to bi sve šlo na mojemu. Čo da za rezervu, vajka je dobro ime damo. Pojedemo, ne moram ga me neđe sprstit ja. Hoj, dole imaš ovaj. A ima, imamo već. Ich frag mal den alten Mann. Ciao. Gdje izdržat lakovac. Gledajte, ni gume nisu ni dobre tir. Nić. Ovo sam isplat.